ibihe byiza nshuti we muvandimwe, ibihe byiza wabakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Ni wa muhungu wanyu Ansori, nize komeze neza nyagasani Imana akomeje kubampera ifunguro ribahaza, atabaha ifunguro ribatera umurengwe. Twongeye twigarukiye muri bimwe mu byacu, cyangwa se ni muri gahunda ya bimwe mu byacu biba bigenda bivugwa ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane amaso ndetse kamera z'isi yose. Murabizi ko ubu ngubu ziri kureba mu burasirazuba bwa Congo, aho ushobora no gusanga rwose ibijyanye na Ukraine n'Uburusiya byigenda bisa nkaho byibagirana, ugasanga kamera zose hafi ya zose, ibinyamakuru byose byakomeje guteranira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bitewe n'intambara ihari itoroshye hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za Congo ziri kumwe na Wazalendo, ndetse ziri kumwe na FDLR ndetse n'Ababiligi, bakaba barangwa mu burasirazuba bwa Congo. Muri ino minsi rero bikaba bivugwa yuko nyine ingabo za M23 zishobora kuba zarekuye agace kari zarafashe ka Walikale, zigasubira inyuma ngo mu rwego rwo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bibe byagenda neza. AFC M23 yasobanuye impamvu yavuye mu mujyi wa Walikale, iburira ingabo za DRC. Mu ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryakuye abanyirwanyi baryo mu mujyi wa Walikale mu gushyira mu bikorwa ibyo ryari ryemeje kuwa 22 Werurwe 2025. Iri tangazo ryavugaga ko iri huriro rigiye gukura abarwanyi muri uyu mujyi no mu bice biwukikije, kugira ngo ibiganiro by'amahoro byateganijwe hagati yaryo na leta ya Congo bizabe mu mwuka mwiza. Bitewe n'ibitero bya drones, ihuriro ry'ingabo za DRC ryari rikomeje kugaba ku biniro bya AFC M23 no ku baturage mu bice igenzura. Tariki ya 24 Werurwe ryatangaje ko ryabaye riretse gukura abarwanyi mu mujyi wa Walikale no muri ibi bice. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyiraho uwa 2 Mata, abarwanyi ba AFC M23 batangiye kuva mu mujyi wa Walikale no muri ibi bice. Icyo gihe bivuga ko nta mirwano yabaye, kandi iri huriro ntiryatangaje impamvu yatumye rifata iki cyemezo. Guhera mu gitondo cyo kuwa 3 Mata, ingabo za DRC n'abo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bagaragaye bifotoreza mu mujyi wa Walikale. Bamwe mu banyekongo batangaza ko AFC yabishyizweho igitutu iwuvamo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abarwanyi b'iri huriro batuye mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe tariki ya 22 Werurwe. Yagize ati AFC M23 iramenyesha abanyekongo ko bitandukanye n'ibiri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Twashyizeho mu bikorwa icyemezo twafashe cyo gukura ingabo muri Walikale no mu bice bikikije, kigaragara mu itangazo ryagenewe abanyamakuru. Kanyuka yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ya DRC ko niryongera kugaba ibitero aba barwanyi baza usubiramo. Ati ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivili mu bice tugenzura hano mu birindiro byacu. Iki kimenyetso cy'ubushake kizakurwaho, dusenyere ikibi aho gituruka. AFC
M23 ikuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bikikije mbere y'uko ihurira na leta ya DRC mu kiganiro bizabera muri Qatar tariki ya 9 Mata. Urumva rero ko M23 nyine nuko nguko ibyayo bigenda kugenda bikomeza bigenda bimera nyuma y'uko nyine ifashe umwanzuro kuva muri mu mujyi wa Walikale. Si ibyo gusa rero mu yandi makuru hakurya aho ngaho bigenda bivugwa uko hari delegation yoherejwe na Donald Trump kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yaragiye guhura na Antoine Felix Tshisekedi bakaganira ku bijyanye n'uburyo bazaza bakabaha ibirombe by'amazahabu maze bakabafasha kurwanya AFC M23 bakayitsindira bakayivana mu bice yagiye ifata bakayisubiza hakurya ngiyo aho yagiye ituruka. Bikaba rero bivuga yuko iri tsinda rizava ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo rikagenda rikerekeza muri kaza inanga mu gihugu cy'u Rwanda, rikava mu gihugu cy'u Rwanda ngo rijya mu Bugande, ngire ngo JSPS no mu Bugande rikava rijya no muri Kenya kugira ngo bakomeze gende baganira ku bijyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibindi rero bikomeza kugenda bivugwa kandi ni uburyo Kapiteni Ibrahim Traoré akaba ari perezida wa Burkina Faso, akaba yise rwose mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, akamwita igicucu cyangwa se ikigoryi bitewe n'uko ngo ibyo akora ngo bidakwiye nk'umuyobozi mu gihugu, kuba yatanga igihugu cye agatanga bimwe mu birombe bafite amazabu bafite mu rwego rwo kugira ngo abashimishe cyangwa kugira ngo baze kumufasha kurwanya AFC M23. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bivugwa cyane ahangaha ku isi yose nk'uko bigenda bivugwa nyine nk'uko intambara muri Kongo hariho abantu benshi berekeje kamera zabo, ari nayo mpamvu buri kantu kamwe kose kavuzwe uhita usanga rwose hari bihita biba trending bigahita bizabisakara bikagenda bikagera kure. Ubwo rero kandi ibintu kuvuga ko aka kanya ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Goma juste cyatangiye gukoreshwa nk'uko byari bisanzwe. Ubu indege ziriho kugwaho zizana backup ndetse n'ibindi bitandukanye aho ngaho mu mujyi wa Goma, aho AFC M23 ishobora ubu ngubu ifite ibirindiro byayo n'ibindi. Rero murabizi ko mu minsi ishize nyakwigendera Jean Lambert Katere yitabye Imana, ni nako n'ubu ngubu umuvandimwe muvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukurarinda akaba n'umuhanzi nyarwanda ndetse n'umugabo bivuga ko yasabanaga rwose cyane kandi umugabo ufite n'ijwi ryiza mu kuririmba, nawe akaba yitabye Imana. Imana imwakire mu bayo miruko ridashira. N'ibindi rero tuzakomeza kugenda tuganira gake gake tugenda tubabwira amakuru uko bigenda bucya n'uko bwije, uko Imana izagenda idufasha itubashisha. Muri abagaciro rero nshuti bavandimwe, mwe mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV, mwe mutarayikora just try my fellow friend, just try. It doesn't matter who you are, it doesn't matter who am I, just do it my little friend. Make subscribe, share, comment and like. This is your boy Wansori. May God bless you wherever you are.